Bas satam. Yaxşılab size biri bulsa yarayın. Donğa kalsın girişler, içler, şemşilerle mışlar, kilipçiler. Bir zaman vardım Peşen bazarına. Şunda bir taptım azık yazarına. Yirte birler oynamakta bu bazar. Oynamasam, alanda bulgan sövdeler. Kaysısı satmaktadır, kaysı ala, neyse aldı. Şunda birisi aldana. Her zaman yolunda haller şun gel. Her kim üz hali bilen meşgul. Müslim Tumayları Tatar Halk Folklor Ansambli. Ansamblning san'at yetakchisi Tatariston Xalq qazanma madaniyat xizmatkari Fanis Abdullayev. Xayrli kech, qadrli do'stlar, muhtaram quloqlar, aziz millatdoshlarimiz. Biz sizni butun Rossiya qozimasi festivalida Qo'ylar sanamlarga hech cheksiz shodmiz. Assalomu alaykum, qadrli xonimlar, efendiler, ishqorlar, imishlar.
Әйдәгез әле бер-беребезне җылы, кәефле алкышлар белән сәламлыйк. Достар, арагызда аптырап калучыларда булгандыр. Ни өчен Каз өмәсе фестивален без атаклы печән базары күренешләре белән башладык дип. Бу сорауга җавап гади. Һәм әлеге җавапны без чарабыз барышында бергәләп ачыкларбыз. Һәм нәкъ шушы урында сезгә бер сорау белән мөрәҗәгать итәсем килә. Беләсезме, тарих битләрендә бер кызыклы очрак теркәлеп калган. Әлеге чорларда Казларны Түбән Новгородтан Мәскәүгә җәяү йөртә торган булганнар. Сорау, әлеге казларны 400 чакрым ераклыктагы Мәскәү каласына нигә алып бардылар икән? Нигә йөрткәннәр икән? Әйтеп карагыз әле. Менә җавап бар бу залда. Сатырга теләгән. Сатырга бик дөрес җавап, әлбәттә инде аларны базарга сатырга алып барганнар икән. Каз өмәсе белән базар ярминкәләренең бәйләнешен ачыклый башлагач, инде фестивальнең төп оештыручылары турында әйтеп узсак та урынлы булыр, дуслар. 4-нче Бөтен Россия Каз өмәсе фестивале Татарстан Республикасының татар халкының милли үзенчәлеген саклау дәүләт программасы ярдәменә нигезләнеп үткәрелә. Ә гамәлгә ашыручылар Менә алар Бөтен дөнья татар конгрессы. Сезнең алкышларыгыз? Әлбәттә, Татарстан Республикасы Мөслим муниципаль районы. Бөтен дөнья татар эшмәкәрләренә ярдәм итү ассоциациясе. Ак калфак региональ татар хатын-кызлары иҗтимагый оешмасы. Татар халык башлары координацион советы. Каз өмәсе фестиваленең төп максаты ул милләтебезнең рухи һәм мәдәни кыйммәтләрен саклау һәм үстерү. Календар бәйрәмнәрне кире кайтару, шәхси хуҗалыкларда традицион булган кош-корт үрчетүне тергезү. Фестиваль кунакларын сәламләү өчен сәхнәгә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Ирек Илдус улы Шәриповны һәм Мөслим муниципаль районы башлыгы урынбасары Азат Мөҗәһид улы Әхмәтҗановны чакырабыз. Рәхим итегез сәхнәбез күренә. Ирек Илдус улы, рәхим итегез, сүз сезгә. Hürmetli rayondaşlar, hürmetli rayonumuzun konaklары. Biz indi bik zor etmeydeyiz ki bu çaranın indi bine 4-nче tapkır Müslüm rayonda ötkenine. Bunun için indi bizden bik zor rahmet reisimiz Rüstem Nurgaliyevich'e. Çünkü onun inisiyativisi bilen Müslüm rayonunda final ülüşün Müslüm'de ötkərige degen şunday yıldanın buyruğu buldu. Hem bu şundan da Müslüm rayonunda bik uyuşkan sütte öte. Көп кенә безнең районнарыбыз инде башка үзләренең районнарында җиңү жаулаган безнең милләттәшләребез монда Мөслимгә киләләр. Чын күңелдән сезгә бик зур рәхмәт һәм бик зур рәхмәтебезне җиткерәсе килә инде татар конгрессына. Алар белән без тыгыз элемтәдә инде күп кенә чараларны, инде сабан туйларны үткәрдек. Инде Каз өмәсе менә 4 тапкыр үткәрәбез. Шуңа чын күңелдән татар конгрессының барлык вәкилләренә һәм оештыручыларына бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Безнең районда иң күп каз үстерүчеләр дип әйтергә була, чөнки 130 меңгә якын каз үстерелә безнең, инде 500гә якын хуҗалыкта каз үстерәләр. Иң зур күләмдә асраучылар безнең 10-га якын олы фермерыбыз бар. Буларда безнең бик күп күләмдә казлар үстерелә. Һәм казынында былай да саталар, катлап та саталар, инде каптик та әйтәләр, аерым-аерым башларын, аякларын, төрле-төрле бүтәкәләрен дә аерым саталар. Шуңа инде безнең районда һичшиксез менә шу каз өмәсенең үтүе ул инде сәбәпсез түгел, урынсыз түгел. Шуннан да без инде үзебезнең эшмәкәрләребез белән дә горурланабыз. Һәм киләчәктә дә менә шундый бердәм, тату булып, шушындый имин тормышларда гына, шушындый матур бәйрәмнәрдә генә очрашырга насыйп булсын. Илләребез тыныч булсын, гаиләләрегез имин булсын. Һәм барлык килгән кунакларыбызга сәламнар җиткерәбез. Килгән өчен бик зур рәхмәт. Киләчәктә дә исән сау булып, матур итеп яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт, Азат. Хәерле кич, хөрмәтле җәмәгать, хәерле кич мөслимләр. Без бүген Башкалада, без Башкаладан килдек. Татарстан Республикасы Башкаласыннан без килдек Татарстанның казчылык Башкаласына. Чөнки мөслимне бүген
Шуннан да шулай дип атарга мөмкин. Бу җирлектә шушы юнәлеш бик нык үсә. Сез безнең республикабызда гына түгел, илебез күләмендәге күп кенә эшмәкәрләргә шушы юнәлешкә юллама бирдегез, үстерергә мөмкинлекләрен, юлларын, аның гыйлемен күрсәттегез дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә минем сәламлисем килә, бу башчылык башкаласы Мөслимне бүген тагын бер кат рәхмәт әйтеп, рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, без сезне сәламлибез. Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шурасы рәисе Васил Габдулгаязов улы Шейх Разиев исеменнән, Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе Данис Фанис улы Шакиров исеменнән, менә безнең президентыбыз һәм конгрессның һәм тагын күп милли җанлы кешеләрнең тырышлыгы белән башланган эш бу. Әмма ул эш bir zor şılbarının bir ülüşü. Bu nerseden tura? Biz milletimizni saklıyız diyoruz. Ama milletini saklı ol bir konser koyu folklor ülüşü gine tugul. Hani bizning ko'z oldimizda Qoz Emasi degan ko'rinishi de ilk ol folklor ko'rinishi olarak sahnada bar edi. Bugungi kunda mana bugun Müslim zirliginde jiyilgan Mariel, Чувашия, Түбән Новгород, Башкортстан, belki min bilmegen başçılık bilgiçleri berede otura, hem alarının tırışlığı bilen, hem milli hareket tırışlığı bilen, bu bizning tagın turmuş rövüşümüzge eylenip koydu. Qoz Emasi folklor tugul, bütün kişinin selamet rizq aşısı kile, bütün kişinin tabiatga yakınrak bolası kile, bütün kişinin öz milletini югалтмау юлларын izlese kile, hem Qoz Emasi bizge mene şuşu yamadan yaşu rövüşümüz bularak koyduk kile. Rahmet Müslümanlarga devamlı işler bulsun, hem sizning işinizning siz başlangıçdan devamlı turunda edesin kile. Mene Müslim başlagan idi. Bu yıl Qoz Emasi Müslim'de, Şollu'da, Elmet'te, Tüvenkama'da, hem Alabuga'da uzlaşacak. Şuşu bir neçe atma işinde. Demek bu bereketli başlangıç bulsun. Yağadan da soflarımız artsın. Hemen bizim yurtlarımızda bereket, isenlik, sağlık, isen sağlık. Biz rahmetçılığı bollarınız için ruhsat etseniz Bulekleu tantanısına koşarız. Bütün Dünya Tatar Kongresi rahmet hatı bilen bulekleneler. Bedreddinov Rafiz Tahir ola. Sizni albatta endi bunday bilaklar istimizda bo'lmasin, hali olg'a tabada bilaklar istalib tursin. Naqla shunday rahmat xoti bilan Afzalov Alinar G'oyaz o'g'li bilaklanar. Şoy o'qida Dünya Tatar Kongresi rahmat xoti bilan Bashirov Ilnos Ilgiz o'g'li bilaklanar. Sizga hurmatli qonaqlarimiz boshlayib rahmatlar aytib o'rinlarini uzatamiz. Hamida bizning bayram kechamizni motor shirlar bilan davom etdik. Ham bayram sahnasida Zayniyev Ilfiratni chaqiramiz. Beshta olqishlar bilan qarshi olamiz do'stlar. Pazala ışaşalı yakta Türkümleri bele
yakın dostlar Sağınışıp ilede kurşirgen Kazalar uçak havalarına Sızılıp ana zenger yolları Bazılar gibi güder Dizilir güder Unutulmasın yaşlık yılları Yazılı kükrer, tevkil şaşkın hisseler Şad ilişkilerini izige kim almaz Saf hıyallar belenlidir gidirgen Yakını dostlarımız yoğalmaz Mazalar uşak havalarına Sazılıp kalan zenger yolları Mazalar gibi güder, dizilir güder Unutulmasın yaşlık yılları İyi kozular, ışık bakırdaşı Yaman sular, kalan cügeler Basılar faydı, lakin geri faydamas Biz kişirgen emadur günler Basılar uşak Sazılıp kalan zenger yolları Basılar gibi güder, dizilir güder Unutulmasın yaşlık yılları Basılar gibi güder, dizilir güder Unutulmasın yaşlık Zira Zeyni. Cemaat, men qo'zimasiında birinchi topqir qatnashganda ikki qiziqli ko'rinishga e'tibor etdim. Birinchisi u siz, qadrli do'stlar. Bilganimcha, birida ikkinchi topqir qatnashuvchilar bor. Hatto 3-chi, 4-chi topqir kelgan qo'noqlarimizda bor. Nur bu yıldan da şulay. Yıl sayın tanış yüzlerinin artığı bizning dürüst yo'nalishda boruvimizning bir ko'rsatkichi. Ikkinchi ko'rinishim deganim u albatta tarix. Şuşu 3 yıl içinde siz birgelep qozimasi yuvasi orqali xalqimiz tarixi dengizinde şoqtiqna yüzgensiz ekan. Albatta, agar da biz shu o'tkazilib kelishi milliy sho'ralarimizning kelajagi turida qayg'urtamiz ekan, onun negizin nig'itib, borilab turib yetmaslik aytish. Oysiga tarix temasına kire başladık iken, demek beygimizin qozimelerine bağışlangan video materiallar, şiir hem jırlar, biyu hem sahneleştirilgen kompozitsiyalar nominatsiyasının jinguvchilarinde barlığı başladı spor. Bek dürüst aytasan, Nur kim bilir, belki qo'yshandir. Yangi bular uchun bizning beygimizda qatnashuvchilarning şiir jırlari, video yozmalari yo'llarimizni iramida bir sho'g'aloq bo'lib turur. Muhterem kulaklarımız, ekranda qozimelerine bağışlangan video materiallar, şiir hem jırlar, biyu hem sahneleştirilgen kompozitsiyalar nominatsiyasının eng-englari raqim etib qaramiz.
Bayezid'nin mağanavi havasına tüs bilmişi, gayrelerin kuş uyarday jılı, muhabbet mektebi itten kişiler yaşı. Alfiye hem Ural Gafarlar faydası yıl sayın 60-70 döne kaz üstreler. Bu gayle ışığında 9 bola turmuş sahnasına ayakta bastı. Şunlarının ortasını onlar balalar yurtından alıp özlerinin merhamet kanatında terbiyelediler. Bu gaylede baylık trek türü, birlik trek degan hakikatni isbat etip g'amir kechiralar. Ma'lumdir ki her şahsının hem milletlerinin faziletga erişimi, hayırlı turmuşda huzur hem rahat yaşamının birden bir siri ul hizmet, pratik hizmet etulerindedir. Qozumesi bina işinde Düdep Tatar halkı jığından başlanıp gitti. Yuğlanın Sarapol şəhərinin Tatar medeniyeti yurtu karşında uyuşturulgan Yekşembi mektebi okuruşuları için uzdurdular. Alevi ideyanın avtoru Mevlide Feyruzova, Şoranı Miras Ansambli Tatar avtonomiyası aktivistleri yardımı bilen uyuşturan. Biz bu yıl Tatar medeniyeti yurtu karşısında balalar bilen Yekşembi mektebi uyuşturduk. Hem şu mektep programması boyunca biz yine Tatar tilinden başka Tatar halkının edebiyatını da öğrenirge tiyiş, tarihini da öğrenirge tiyiş. Hem en birinci şaratta yine gırıf adetlerini saklap kalıp özümüzün medeniyetimizni balalarga tapşırırga tiyiş. Bugün biz şimdi en çok Gazi Türkçe gailede Aşrabzan ve Müslüman Polar gailesinde Gazi neslinde bulunmakta. Bismillah ayetip işte tutulayım. Men avulda yaşagan vaqtda biz Qo'sursiz tutaydik. 18'ler, 20'ler qo'slar bo'la turgan. Ular qish yetgach, dekabr oylarida so'yamiz. Ondan so'ng yonchagida qolgan yerlarini обработка yaslab, biz tozartib olamiz. Ayni saatda aydanib, o'zak barabunda qolganini, Dünyaga bereket ver. Şu ömrünü ulaştığını terbiyelerine yapsın. Rabbına tümeni dünya hasenatı. Amin. Bu sözü
Bunlar Allah'a şükür deyip teşekkür Kozmelerine bağışlanan video yazmalar, şiir jırlar, biyu hem sahneleştirilgen kompozitsiyalarının inglerine ediniz. Doğru bir tapır. Kışlı alkışlarımızla bile gittik. Hamılarga nominatsiyada җиңүчеләрне тәбрикләү һәм сәламләү өчен сәхнәгә региональ Ак колфак татар хатын-кызлар оешмасы җитәкчесе Кадрия Раис кызы Идрисованы чакырабыз. Hayırlı iş, hürmetli cemaat. Менә без 4-нче ел Бөтен дөнья татар конгрессы һәм муниципаль, безнең Мөслим муниципаль районы белән берлектә Каз өмәсе фестивале үткәрә. Быелгы Каз өмәсе фестивалендә безнең 18 регион, әле без 16 дигән идек. Ялгыш, менә бүген без күрдек 18 регион килә. Һәм үзебезнең республикабызның 33 район һәм шәһәреннән катнаштылар. Бик гаҗәп. Менә беренче номинация дип әйтелде, аңа безнең 186 эш катнашты. Ягъни бу бик күп эш, һәм инде без махсус премиялар булдырып, җыр язучыларны, ягъни көй язучылар, җыр тудыручыларны, шигырь язучыларны аерым махсус премияга кертергә туры килде безгә. Менә шуңа күрә бу номинациядә катнашканнар fikrin, kulak salır güzel, bir fikir edesin bile. Şunak da Kaz ümesi hazır kin jeyler. Jeyilgenden jeyler. Hem Kaz itinin, biz indi faydasını da biliriz. Onun oş kaynatı organlarına, aminokislotların kutbulu arkasında, ul bizning oş kazanı, oş kaynatı sistemasını tertipke solar, davalay. Hem şu vakitte stresler geçirgen kişiler için, nervları bilen intihuşlarga ul bik foyda getirir. Hem ülke kişilerge Kaz bit oşarga kuşalar. Hem bular bizning her bir jirlikte onlıy kalıp Kaz itini kullanır yıldan yıl bizning kinyaya barar. Hem videolar işlegende bir nesege iktibar etse gidiyor. Bizim bağlar bakşasından bik bir videolar gelir. Lakin her videoda bizning terbiyeshiler babaylar bulup giyineler. Ülken kişiler sakal birketeler, zinhar iktibar etiriz. Biz ondilarını, menamda jüri yazalar oturar, düşürüp kaldırabız. Çünkü bugün balalar bakşasında terbiyelenişi balalar yanında bir güne devetiyle kilenmiyor, ol dürüst görünüş değil. Biz terbiyeni şu vakitte da biz birgeler birgeliyiz. Şuna göre videolar jibergende bik de iktibarlı buluruz. Hem mene şundi görünüşlerge onday bizning babaylar katnaşkаны бар. Bik көңіллі каравы hem balalar için de bik kızıklı. Şuna göre videolar düşürgende, kazımlar ötkергende bik iktibarlı bulsak idi. Hazır bu nominatsiyada katnaşuşlarını bulak yolga kuşarız. Demek 3-nче урын Сабитова Венера Рауис кызы Татарстан Республикасы Актаныш районы Киров авылы. Көчле алкышлар белән каршы алабыз. Venera Hanım şun bugünden kutlayız sizni. Şulay Venera Hanım'a maxsus bo'lakda topshirila onu Tayniki jamiyati direktori, Totar Shayi brendi uyushtiruvchisi Gulshahida Doniyor qizi Assoy topshiradi. Venera Raus qizi Sabitova ikki bo'lakda ega bo'ldi. Shu ko'ngildan qutlaymiz. Venera Raus qizi sahnada qolishni so'raymiz. Ko'mak foto yasargan. Biz davom etamiz. Shulay yo'q, 3-chi o'rin Vayguzina G'ilminur Valiahmed qizi, Omsk o'lkasi, Bolshevik rayoni.
Шулай ук 3-нче урынга лаек булган Аккаен татар халык фольклор коллективы Курган өлкәсе Сафакүл округы Карасу авылы җитәкчесе Мустафина Эльза Дамир кызы. Кыштал кызларыбыз. Шулай ук әлеге коллектив Туган авылы комплексыннан махсус бүләкләргә лаек булды. Biz бүләкләү тантанасын дәвам итәбез. 2-нче урын. Әхриунина Мизания Абдрахим кызы. Букмара районы, Байланган авылы. Бик зур рәхмәт туган авылга. Безнең сәхнәбездә Мизания Абдрахим кызы Букмара районы. Анарга да алкышларыбызны бүләк итик әле. Чын күңелдән котлыйбыз сезне. Бу алкышлар әлбәттә сезнең хөрмәткә яңгырый. Шулай ук 2-нче урынга лаек булган Фәйрузова Мәвлидә Илгиз кызы Удмуртия Республикасы Сарапул шәһәре. Мәвлидә ханымга шулай ук махсус бүләк тапшырыла. Аны Чуашстан Республикасына каз үстерүче фермер Рауил Зиннур улы Лотфуллин тапшыра. Менә шулай дуслар, бүген бездә игеләтә бәйрәм, игеләтә бүләкләр тапшырыла. Хәтта күрше республикадан килгән булагарыбыз да үзләренең махсус бүләкләрен әзерләгәннәр. Бу чынлап та бик матур күренеш. Сезнең алкышларыгыз безнең җиңүчеләргә һәм кунакларыбызга. Һәм әлеге номинациядәге 1-нче урынга лаек булган Имам Хатиб Мөхәммәд Галләм, Башкортстан Республикасы, Уфа шәһәре. Кутлыйбыз. Һәм әлбәттә, залда алкышлар күбрәк яңгырсын иде. Без сезгә бергәләшеп бер матур истәлеккә кунак фото ясарга тәкъдим итәбез. Камераларга елмаеп, шушы мизгелләрне истә калдырып, алга да зур уңышларга ирешергә насыйп булсын дип теләктә калабыз. Бик зур рәхмәт һәммәгезгә, залга, ойгырларыгызга саклык калабыз. Biz ise kadar dostlar muzikal bileklerimizi topşırığımızı devam ederiz. Hem hazır sahneye tekşilir iken. Sahnede Yıldızçıklar Biyu kollektivi җитәкчесе Исламова Ләйсән Рәшит кызы көчле алкышлар белән каршы алыгыз.
Алкышларыбыз. Шушы нурлы талантлы балалар булганда безнең киләчәгебез бар дигән теләктә калабыз. Әйдәгез, тамыр кат алкышларыбызны белән итегез. Muhterem konuklar, şarabımızın mana şuшы урынында tarixni барлау белән дә шөгыльләнсәк буладыр. Мәсәлән, кадерле дуслар, сез белә идегезме? Англиядагы иң борынгы һәм мөһим базарларның берсе булган Ноттингемда Каз ярминкәсе 1541 елдан бирле уздырыла. Риваятләргә ышансак, бер каз асраучы шәһәргә сату өчен 100дән артык кош алып килә икән. Халкка бу күренеш шундый кызык булып күренә һәм аларны истәлегендә кала һәм шушы хәлдән соң биредә ел сайын октябрь аенда каз ярминкәләре уздырыла башлый. Бик кызыклы мәгълүмат, бик зур рәхмәт. Шунда моңа кадәр әле Европага кагылган юк иде. Гомумән Англия тарихына күз салсак, монда инде каз үрчетү киң таралган булган. Каз белән бәйле булган ярминкәләр әлеге җирләрдә берничә булган һәм аларның берсе 12нче гасырда ук барлыкка килгән. Син бер дә яңгырышмыйсың, Айсилә, чөнки Тависток шәһәрендә уза торган каз ярминкәсенең барлыкка килүенә инде 9 гасыр. Ә менә миңа шунысы кызык булып тоела, бу ярминкәдә каз сату төп кәсеп булса, каз каурые канатларыннан ниләр эшләделәр дигән уйшырда. Илнур, без хәзер монда кирип китсәк, әйеме бу тарих диңгезенә кирип батабыз. Чыга алмыйбыз. Шуңа күрә әйдә тизрәк чыгып, каз каурые канатларыннан эшләнелгән халык кәсепләре турында сүз чыккан икән. Безнең икенче номинациядә катнашучыларның эшләре ekranımızdan bарлап узык әле. Игътибар экранга. Алар, мин сезгә бүген әби-бабаларның, әти-әбиләрнең борынгыдан калган гореф гадәтләреннән берсе булган май канатын яшау серләренә өйрәтәмен. Менә бу май канаты, менә моны әбиләребез, менә әниләребез элек-электән ясаганнар. Казлар йөри урамда, тирә-якны яңгыратып, балачак хатирәләрен күңелләрдә яңартып. Авыл яны, йортның күрке, казлар йөри бер көтү, әби-бабайлардан калган казлар көтү. Авыл яны, йортның күрке, казлар йөри урамда. Шутакына узып кара, ала сакта торганда. Балачага өркөп кача, ата кыз килеп чыкса, зәңгерләнеп чөчеп чыга, чимекеп тешләп алса. Каз каурые һәм канатларыннан эшләнелгән халык кәсепләре эшләнмәләрендә җиңүчеләребезне бүләкләү өчен сәхнәбез түренә Бөтен дөнья татар конгрессының татар эшмәкәрләре белән эшләү бүлеге җитәкчесе Фәрит Яскерлы Уразаевны чакырабыз. Кос канаты каурый, Қатлар язарға ярын имзірді біздің бабаларымыз. Әмәләкен бірінші куплетунданың қос қанаты қот қаттыла, бір қанаты қаттыла. Бұл жырны 100 yıl ілік. Сүнген Yıldızlar спектаклінде. Залих Сейдәшев өзіксіна. Біздің бабаларымыз сәхне үрке болып кіртіп қалдырған болғанlar. 4 yıl indi biz Fazimasi Festivali жиямыз әсәй күлен. Bu jır 70% jibelgen materyallarda yomuraşta var. 100 yıl uzun gitken bizim babalarımız kaldırgan jır kaman yomurayı. Şuna kuremine bu günde bir emir doğandıra. Yoma jırlar tuğa başladı. Bultırgı festivalde bizden Zifa Nagaya vekilim Emkem'nin bekbeleri diyen jırın, yoma jırın yomratkan idi. Bugün de siz bir işe jırını işletirsiz hem konuşup bitirsiz. Mesela bizden Şemsiye Opa Cihan Gelun'un jırıda Hikmatur yomraşta var. Şu an buraya yoma jırlar, yoma şiirler yazıla başladı. Nasıl gitsin idi? Bu jırlarını da Tatar milleti 100 yıldan sonra sahnelerde azmelerinde jırlasa.
Benim tilagim şu. Бик зур рәхмәт матур теләкләрегез өчен тәбрисләр. Инде бүләкләү тантанасына да күчик. Әлеге номинацияда икенче урынны алды. Мөхәммәдиева Йолдыз Сәйяф кызы, Татарстан Республикасы, Мамадыш районы, Мамадыш шәһәреннән. Көчле алкышлар белән каршы алыгыз, дуслар. Йолдыз ханым, сезне чын күңелдән котлыйбыз. Һәм сәхнәдә калуыгызны телибез. Әлеге номинацияда беренче урын Гатауллина Гөлиназ Госман кызы. Балташ районы, Бирбаш авылы. Birinchi урынны алырга чыкканда елмайып чыгалар дигән әйтем бар, шуңа күрә елмайыгыз, шатланыгыз, шушы мизгелләрне истә калдырыгыз дигән теләктә калабыз. Әзиз дуслар, үзегезнең алкышларыгыз белән шушы күренешне тагы гүзәлрәк, тагы да ямьлерәк итәсез. Күренешләребезне чын күңелдән котлыйбыз һәм урыннарны озатабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Хәзер дуслар, безнең бәйрәм программабызның шундый бер кызык өлешенә килеп җиттек. Инде без мөслимнәрне дә тыңладык, сәхнәдә җырлауларын да, биюләрен дә күрдек. Инде хәзер бәйрәмебезнең кунакларын да чакырырга вакыт килеп җитте. Кунаклар дип әйтү дә дөрес булмас моны. Чөнки ул егет нәкъ менә шушы якларда булса, һәм хәзер аны әйләтер. Көчле алкышлар белән каршылыйк. Hürmetli yoktaşlarım, barşağızından selamlıyız. Bugün indi gündüz matırgına edip başlamadık. Gündüz gelişinde de çıkış yasaganıyız. Bizi big zorladılar. Big zor rahmet indi zorlap. Artistlar gidip bizni eligi matur beyramga chaqirganlar uchun albatta ayırışa zor rahmetimizni yetkazimiz kelar. Hamida albatta biz o'zimizgina kelmadik. O'zimizning turkumimizda bugungi kunga mana shoshu bayramga deb o'zimizning yoqdoshimiz, muslimimizning, Tataristonimizning g'ururligi bo'lgan Musajjal ismidagi davlat premiyasi laureati Dina Zakirovani chaqirdik qo'naqqa. Hamida albatta Tataristonning ot qazanan artisti deganni unutildi. Tataristonning ot qazanan artisti Sabo jigiti bo'lsa da onun yilmayuvi, onun mungi, onun talanti barliq tatarlar yashagan yerlarga yetarlik. Bulat Sharipov. Chiqishimizni hali bugun yo'ldagina kelganda yodlagan. Ko'nglimdan shu xatni ko'tib kirgan eng yaratgan shoirlarning birisi bo'lgan An'am og'a Atnaboyevning Qoz emasi degan she'ri bilan boshlaymiz. Kuzgi boyliq, kuzgi mo'lliq. Bugun bizda Qoz emasi. Yashi qordi, bola shaga, shogir kira bitinisi. Kız balalar Qoz yolqiylar. Səkiga solib qana Şolanlarda bitirilib Işatik mamıq qana Şolanlarda mamıq ışa Ak mamıq mendər bula Sin tuturgan menderlerde Kim bilen kimler quna Kim bilen kim qunsalar da G'ashiqlar qunsin idi Kilesi Qoz emesinde To'ylari bo'lsin edi. Tong ateşleri qishqira vaqtin bilibgina Avul yo'qlay, tik yo'qlamay qiz bilan yigitgina G'ashiq qozlar kibikgina uram uriylar ko'kdan Soldat xizmatine yigit ketarga teyish erdan Az kanatların sanadım, tizilip kalınğanda, indi günlerge kararımın, üzülüp salınğanda. Dünler jilmi,
Sözler bitmey, söz söyleşip yürüyenlerge günler bulur, günler bulmaz. Kilesi ömelerde, kilesi ömelerde. Asalımız, Müslim dini, Tatar Ünlü Konkursu Cemşisi, Reşit Kafa Festivali Laureatı, Zülfiye Şahinölü'yle bir sayılma. Gide kazılar, gide kazılar, yollara gülün balıdır. Gide kazılar, gide kazılar, yollara gülün balıdır. Taşlar ödedi kazılar, gide aynalar sağındır. Taşlar ödedi kazılar, gide aynalar sağındır. Tira tira tene şulay, salmula şu selemi. Tira tira tene şulay, salmula şu selemi. Ayrılıp gidilerdi, anlıydı zile halleri. Ayrılıp gidilerdi, anlıydı zile halleri. Bazılar bazılar giydi, bazılar niye giyesiz giyilir. Bazılar bazılar giydi, bazılar niye giyesiz giyilir. Giydi renklerin olsun, gözünün nazlı kuyreli. Giydi renklerin olsun, gözünün nazlı kuyreli. Gide kazıları pallalarla karalarla uçları. Gide kazıları pallalarla karalarla uçları. Onlarda kardeşinin gülü ne kişi yazmışları. Onlarda kardeşinin gülü ne kişi yazmışları. Zülfiye Kavalmaz Mirzayanov Fatiha'nın icadi türkümleri. Aferin. Yine mine biz endi Yevropalılarni qozlarga munosabatdan biroz bo'lsa da oshliqladik. Ammo bizning ota-bobolarimiz haligi qushlarga nega munosabatda bo'ldi ekan? Mana senda u turda ma'lumot bormi? Bor Rossiya tarixida qozlarni 17-18 asrda ko'plab asriy boshlaganlar deganni o'qiganim bor, lekin menda haligi son mitr shik uyata. Chunki Bulg'or xonligining o'sishida da, Qozon davlatining nihuvunda da, yarminkalarda, bozorlarda zo'r o'rin olib turadilar. Burungi tatar rivoyatlarida qoz turida aytilar ham u simvolik ma'noga ega. Demek onun tomirlari 9-asrga borib tutasha. Menimcha Bulg'or ili 9-10 asrlarda burungi Rus, Baltik bo'yi ham Skandinaviyaning O'rta Osiyo, G'arb kunchig'ish illari, shoy Iron, Hindiston, Xitoy bilan savdo boshlaganda kontrolda tutgan ekan. Imonim komil. Babalarimiz, ota babalarimiz qozg'ina tugul, krokodil va straus sotar desalarda birda shiklanmasin. To'xta. Endi bizning arxeologlarimiz Bulg'or, Qozon yerliklarini qoziganda krokodil suyaklarini topganlar deb aytasin kilaman seni. Yo'q endi, men bu tarixni o'zgartirgan mumkin, men shunday aytdim, lekin turli xalqlar bilan baylanish bek teran bo'lgan. Masalan, Xitoy xalqida shakshakka o'xshagan shatsima degan rizq borin ko'plar bilan. Mana endi biz Qozonda gullab o'zgan BRICS sammitida da inandimiz, Xitoy Respublikasining raisi Si efendi samolyotdan tushgan, bizda da shakshak bor deb aytdi. Shulay bo'ldi.
Нәсім минем хәтерем ялгышмаса, Кытайлар инде Кытай җирләрендә казларны 7000 ел элек асраганнар. Безнең җирләргә дә менә икмәк кулагы дигән ризык килеп җиткән. Аны ата-бабаларыбыз шулай ук үз иткән дигән шундый мәгълүмат бар инде. Ә менә каз ите кушып пешерелгән бәлеш, эчпочмаклар ничегрәк? Бу ризыклар минемчә бу безнекеләр генә, татар милләтенеке генә, безгә генә хас ризыклар бу. Гомумән төрле вакыйгаларга бай, тарихи булган халыкның мәдәнияте ярлы була алмый. Арсу осталыгын алсак та безнең бәйгедә катнашучыларыбыз шуңа бер дәлил. Әгәр менә хәзер нәкъ шушы мизгилләрдә әлеге номинациядә җиңүчеләрнең эшләрен карап үтик, бу елның иң оста пешекчеләрнең иҗаты хәзер экранда пәйда булыр. Рәхим итеп карагыз. Яктагы урманыбызга кайтыйк. Мин кайтмыйм. Мин каз өмәсендәге бу каз-каз ашый. Аннарысы кыймакларны ашамый. Кайда кайтмыйм. Соң кайда алай булгач, үзләре янына барыйк. Әйдә. Кем бар анда? Bizga qozlarni qotiyimiz o'stirib beradi hamda sizning bilan bugun qozdan bərishni pishiramiz. Bugün men sizga kelinlerim bilan birlikda Buray bəlişli, Buray yarmasından bəliş pişirib, qaz bəliş pişirib. Bizden kızgı qazmeleri, көп yerlerde qazmeleri var, bizim de qazmeleri ülkemde Allah'a şükür. Hemen indi, bizim halkımızdan yolası, Tarkar halkının yolası, bu inşa burundan kelgen kadar, bu inşa Buray yarmasından bəliş pişiriyorlardı. Bəlişini pişiriyor için bizge işliğine, Buray yarması. Buray yarması bize büktür var, olduk çünkü o qatı. Bütüklerden sanalayınca şuna böyle büktürüp aldık o zaman. Şeylerine, o zaman işin başına ezrek durardık. Büttekilerin, tepkilik mühimlerin, hem soyunun işi başı diyenler, mühim, tepkilik, konakları, mühiminin ilişkileri olanı ayırıp koyarız şimdi. Kıymaklar öte çıktı, şeker öte pişkenler, ooo, nice mataklar pişkenler, kıymakları bazılarından kazmayı bilen pişirip, hamur var. Pişirdik, tabadan Allah'ın üzerine hazır aldık kuşsan. Allah vererek matır bulan ki pişirdiler bunlar. Sen olsa. Aşarga, rizikten rizikler olur. Aşarga olsa. Rizikten aşarga. Amin. Менә мин казларымны шушылай итеп тузлыйм. Эшен, тышын әйбәтләп уксус белән сылыйм. Уксус белән сылап чыгам әйбәтләп. Һәр бер милә шашлап. Içine şokunu sılap çağım. Uksuz bilen, uksuz küyeletmiy. Uksuz bilen sılasam, oz küyelemiy. Şuraya getirip, her bir miyde sılap çağım da. Bultuk astına sarımsak kıstırabız. Kıstıram. Sarımsak kıstırıp kuyamına şuşla ettir. Bultuk aslarına, bultuklarına, oyak Nillerine kıstırdım. Қолтығасына сарымсақ қыстырғанды көргеніміз жоқ еді әлі. Сіздің алғашқарыңыз достар, біздің арсу ұсталар. Һәм әлеге номинацияны тәбрикләү өчен сәхнәбез түренә Бөтен дөнья татар конгрессының спорт программаларын гамәлгә ашыру бүлеге җитәкчесе Зөфәр Мөнир улы Вәлиәхмәтовны чакырабыз. Keyif hürmetlimizden. Mesela şu video yazmalarını qarab o'tib qaymi naq mana uzun atlarni shundarkini 22 noyabr kuni biz Bayda bilan o'zim men Alkiya rayonidan Opaqovli
гаилә белән бергәләшеп шулай ук казмасы оештырдык. Һәм күп кенә инде туганнар җыелышты, күршеләр керде. Үзебез кайтты, көнекәшләр кайтты Казаннан. Һәм инде шулай дөрестән дә бергәләшеп, җыелышып, җылашып та алдык, килешеп та алдык. Булган хатирәләрне дә искә алдык. Һәм инде кич белән әни һәрберебез шулай түгәрәк стилдә җыелышып, әни безгә шушы казлардан, каз итеннән тәмле генә бәлеш пешерде. Ул инде шундый авызда эреп тора торган үзебезнең милли аш ризыгыбыз, мунчалар кереп шулай дөрестән дә ял иттек. Нәрсә әйтәсем килә, чыннан да каз өмәсе ул безнең иң борынгы әби-бабаларыбыздан бирелгән йолаларыбызның берсе. Һәм инде шуннан да шундыйрак ул әле берниндидер бер мәйданчылык та булып тора. Туганнарны җыя торган, күршеләрне җыя торган. Чөнки кызганычка каршы күп кенә вакытта безнең шушы барыбыз да дөньяны куабыз. Гел эштә, гел кая, хәтта кайбер вакытларны әти-әнигә дә шалтыратырга вакытлар җитми. Шуңа күрә инде нәкъ менә шушындый чаралар безне берләштерә. Һәм инде чыннан да мәңгелеккә ул йөрәккә калып, истәлек булып кала. Һәрберегезгә бик зур рәхмәт шушындый матур чарага килгәнегез өчен. Кайсыгыз казлар асрый, кулыгызны күтәрегез әле. Менә күрдегезме? Ярты зал. Һәм инде һәр вакытта шушылай бергәләшеп, җыелырга насыйп булсын, бергәләшеп шушылай туган телебезгә хезмәт итәргә насыйп булса иде. Бик зур рәхмәт. Шушы котлауларыбыз өчен бик зур рәхмәт. Һәм инде әлеге номинациянең җиңүчеләрен тәбрикләү өлешенә күчик. 3-нче урын Мустафина Тәслимә Фәүзи кызы, Самар өлкәсе, Подписнево районы, Мәчәләй авылы. Тәслимә ханым, шул күңелдән котлыйбыз сезне. Һәм шулай ук сәхнәдә калуыгызны сорыйбыз. Әлеге номинациядә шулай ук 3-нче урын Гарипова Гүзәлия Нух кызы, Сарман районы, Җәлил бистәсе. Әлеге номинациядә 2-нче урынга лаек булган катнашучыбыз Шәйдуллина Назлыгөл Рамил кызы, Татарстан Республикасы, Актаныш районы, Агун авылы. Шушындый яшь катнашучыларыбыз да, җиңүчеләребез дә бар. Аларга аерым җылы алкышлар белән итик. Һәм әлеге номинациядә 1-нче урын Түбән Кама конгрессы каршындагы Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Галиуллина Гөлсинә Ибраһим кызы. Ул әлеге чарага килә алмады, бүләген без аларга инде тапшырдык. Сәхнәдә булган җиңүчеләребезгә алкышларны бүләк итеп, истәлеккә бер күмәк фото ясыйк. Сезгә бик зур рәхмәт. Шушы матур милли ризыклар өчен. Һәм әлбәттә инде без үзебезнең музыкаль күчтәнешләребезне тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сәхнәбез түренә Гүзәл Галиеваны чакырабыз. Баянда Алин Зиннуров. Гафу итегез, баянда Татарстанның атказанган артисты Булат Шәрипов һәм скрипкада Татарстанның атказанган артисты Динә Закирова. Aşkım
Güzel Aliyeva. Azira kilasi nominatsiyaning ishtirokchilarini e'lon etir oldindan senga bir so'rov berasım kelar. Bugungi kunda minder ishligi uchun nigina qo'llanma bor. Qush qovriyasida vaqti bor, hayvon yilidan bo'lganda xo'pi bor. Sen nindi minderlarga ustunlik berasiz? Albatta, qoz qovurgan tutilgani. Bu ishni ana shulay men har bir qishga shulay kengashida edim, chunki men aytalar bit, qoz bilan urdak yunon qo'shib tutirga yaramay, yo'q, tinish bo'lmaydi. Hayır, ondan so'ng tovuq yuni bilan qo'shilganida yaramay deb aytdilar. Onda da shulay yo'q, ertan bosh og'ritib uyanirga mumkinsin, aymi? Shulay yo'q, tinish bo'lmaydi. Shunga ko'ra bori deb qoz qovurgan tutilgan minderlarnigina olirga kengashdilar. Şulaydır da, lekin kibitlerde şista qoz mamagından gına degan minderlarni sotuvchilar oz. Albatta, sen uni kibitdan olmoqchi bo'lasan deysan. Qo'ya sotib ekansan Azira. Mana bugun sen yarminkada bo'lmagansan Norma. Bugun bit yarminka ishladi. Kimlar bo'ldi haligi yarminkada? Ular bizni ko'targizadi. Mana bit. Siz Minder oldingizmi? Minder olishlar bo'ldimi ekan oralarimizda? Bunda minder olmaganlar bu yerda qosni tamasot yema ketganlar. Albatta endi. Shunga ko'ra albatta mana yarminkalarimiz hali bizni gurlab ishlayapti. Biz olg'a taба aytirmiz. Qaysi kunda qayda ishlaganin. Shunga ko'ra mana shunaqda endi oldi aytganimcha qoz qovurgan tutilgan minderlarni olirga kerak. Bu qoz mamog'idan yostiq minderlar tuturuq ham motor etib ishlaydigan bilan ta'min etuv nominatsiyasida jinoishlarning ishlari Davidlar bilan shunda taqdim etildi. Aytamiz, ularning ishlari bizning ekranimizdan qarab ketiladi. Oralashib, bir-birsini bo'lishib yashaganlar, turli imalar o'tkazganlar. Mana shu kuzikkash ko'plab bitimda qoz asraganlar bizning aybi bobolarimiz kuzikkash qozlar so'ygandan so'ng qoz tunasidan so'ng minder turli yo'lsin o'tkazganlar. Mana biz de sizin bilan bugun shu shit-shitlar qoz mamlaqatlaridan minder tuturamiz. Minderga sürüge mamlukla tutulanlar, İngilizce motor sözler, motor dilekleri eyleyizler. Bismillah'ınızla eyleyizini bilince, eğer dilimine eyleyizler. Fazla tanıklar bulsun. İllerimiz tanır, iş bulsun. Amin. Sosyalamet, bu yaşakta yazsın. Büyük maladiz. Bu minderler yasadım. Kalem texnikasında ko'pirtib. Minderlarni she'rga qo'shgan ishi bizga kerak. Maxsus qarmoq, pulchok, jiplar kerak. Ham kerak bizga слово nitka. Yes. Kırnayın mene Müslim'e barası giderik ve yok. Uzganın barıp jitip olmadı. Ne bulduk sangulaydı varlarsa. Bu zaman sangular oldu.
Әби бабайлардан қалған ғадәтләрне ұлытырға тиіш түгел. Хәзерге яшь буыннарга өйрәтеп калдырырга тиеш. Мөмкинлекләр бар. Әйе, дөрес, ахирет. Бу безнең бурыч. Буыннар арасында чылбырлар өзелмәсен өчен без бу гадәтләрне онытырга тиеш түгел. Калар кызлар, калар өчен коймак шәһәр бер кыз барда. Егетләрнең күзе төшмәсен. Егетләрнең күзе төшмәсен. Каз мамыгыннан ястык милләтләр тутыру һәм матур итеп шигырьләш белән тәэмин итү номинациясендә җиңүчеләрне котлау өчен сәхнә дәстүренә Мөслим районы башкарма комитеты җитәкчесе Ирек Фаяз улы Салихҗанов чакырыла. Hayırlı kış, hürmetli konaklarımız, hayırlı kış, hürmetli tamaşaçılarımız. Şik türeklerden kirgen konaklarımız. Bizden indi bugün ilk tanınan Müslümimiz yeri, rayonu, avulları sihri bir burunga eğlendi. Bizden her yerde Tatar köyü, Tatar büyüğü, Kaz mesele bağışlanan şaralar, alar varsa da bizim için bugün hizmet etti. Benim de her kilgen konakını, her kilgen tamaşaşını zor etip selamlayayım. Hem de benim meslektesim kile, bana hazır min bölekler kitesine nihatsı. Nihat kalsa Kazga bağlaştırılır, Kaz kümelerinde en abruylu nominatsiyadır sanayım. Çünkü onun tarihleri bir kirakka barıp tutaşar. Birinciden biz burunludan indi var minter bilen kiyin bilgenbiz. Kiyevge çıkkanlar var minter bilen hem de şuluk vakitta yumuşak minterge bastırıp biz kilinni özümüzge kabul etkenbiz. Şuna göre tarihi dik zor. Şuna göre anımatı gibi şikkenler bu minterlerini kimlik maturrak bulan hiç oturup bana vakit tuturganlar, yılalar işlegenlerinin üstünde. Şuna göre indi bu nominasyada katnaşkan her kişiye de bir rahmetimle eylem. Hazır. Demek әлеге номинацияда җиңүчеләр. 3-нче урын Юмангулова Зөлфия Әлилша кызы, Ульян өлкәсе Иске Кулатка авылы. Бу кызганычка каршы бүгенге бәйрәмебездә була алмады, ләкин сезнең алкышларыгыз безнең җиңүчебез. Шулай ук әлеге номинацияда 3-нче урынга Кәримуллина Илсияр Хәмзә кызы лаек булды. Сарман районы Әләшләү Тамак авылы. Икенче урын Хәмзина Рәшидә Камил кызы, Новосибирск өлкәсе, Бирск шәһәре. Әлеге номинацияда шулай ук икенче урын Гыбаева Эльвира Пашап кызы, Акжичетова Флория Камалетдин кызы, Свердлов өлкәсе. Гыбаевлар гаиләсен без сәхнәдә көтеп калабыз. Шулай ук Акжичетова Флория Камалетдин кызын да сезнең көчле алкышлар белән Мөслим тамашачыларыбызны каршы ала. Шәрбигәдән тәбриклибез сезне, гаилә елы уңайнан Гыбаевлар гаиләсенә шулай ук махсус бүләк тә тапшырыла. Махсус бүләкне Кама сәнгать һәм дизайн институты проректоры Лима Рафик кызы Букина тапшыра.
Təbrikliyimiz, alqışlarga күмәбез җиңүчеләребезне. Әлбәттә, беренче урынга лайык булган катнашучыбыз Дамилова Рәзинә Фәнис кызы, Татарстан Республикасы Саба районы Тимершик авылы. У кызга шакыршы шулай ук безнең бәйрәмебездә була алмады, ләкин сәхнәдә торучы җиңүчеләребезгә алкышларны җиткерик һәм истәлеккә күмәк фотосы. Бу алкышлар сезнең хөрмәткә яңгырый, кадерле җиңүчеләребез. Алга таба да сезгә уңышлар теләп калабыз. Ә хәзер инде сәхнәбез түрендә Асаби төркеме җитәкчеләре Ольга Нуруллина һәм Булат Солтанов. Әйдәгез әле дәртле биючеләребезне, яшь биючеләребезне көчле алкышлар белән каршы алыйк. Rabbim bergan zo'r bo'lagim totar dilim. Dilim bilan dunyo tanir, olam bilim. Onam bilan o'g'lim suram ko'ram kunim. Saf totarsha siylashganda baxt edimi. Ömrüm bo'yi siman. Dilim tug'ilib olam, yotar bo'lib yashay, olsin har bir bolam. Ko'zlarimda ular meni hatto yodlar. Turmush qurgan elim, suygan dilim yoklar. Eyvon dunyosini shu bizning yoklar. Har millatda g'ururlanib yashar shodlar. Qadrim bo'yi siman, dilim tug'ilib olam, totar bo'lib yashay, olsin har bir bolam. Ömrüm bo'yi siman, dilim tug'ilib olam, totar bo'lib yashay, olsin har bir bolam. Ömrüm bo'yi siman, dilim tug'ilib olam, totar bo'lib yashay, olsin har bir bolam. Ömrüm bo'yi siman, dilim tug'ilib olam, totar bo'lib yashay. Asabiyu төркеме. Hürmetli Qoz Ömersi Festivali qonaqlari, beyramimizning eng ijodiy nominatsiyasına da kelib jetdik. U ko'plab qoz asrovchi oila ham fermerlarning to'y qozlarin, tiri ota ham ona qozlarini milliy kiyimga kiyindiruv belgisi. Ay, belgimizning bu nominatsiyasini men ayırışa yaratam. Umuman milliy kiyimlarni men bik yaratam. Ularni ben. Hem endi milliy kostyum etib xalqni ayırışa bizning xotin qizlarning o'zishaligiga shog'diradigan bir element bo'lib turadi. Azizlar, hislanib ketdim bo'g'ay. So'z qoz kiyindiruv turida bor. Shunisi da yaxshi bitildi. Uyushtiruvchilarga qoz zimmasidan milliy kiyimlar yo'nalishida o'rin topganlari uchun men
бишли куяр идем. Икенче бишлене шушы сирәк очрый торган юланы популярлаштырганнары өчен дә өстәр идем әле. Бу чыннан да килешерлек аргумент, кадерле тамашачылар, экранда хәзер күпләп каза сораучы гаилә һәм фермерларның туй казларын, тере ата һәм ана казларны милли киемгә киендерү бәйгесенең иң-иңнәре. Игътибар экранга. Kavuşamıyız attırdılar Mehmet dağları bir geçecek Ağırlıkla kurtardılar Bazılarına keleşle gidiyor Giyinlerini mutlu edip giydiririz. Onlara olabilir. Otobüsle dizeriz. Nüfusla okşalarla üstüne yeşil bir coşkularına koyarız. Otobüsün için Birleştirme koyarız aramızda. Kızma var kızlarına. Sizin alkışlarınız dostlar şunday ajoyib maqtul ko'rinishga chindan da qozlarni sog'liq turgan bir komissiya bo'lsa, tiri qozlarni shoy motor kiyindirgan uchun sizga rahmatgina aytgan bo'lar edi. Alqishlarınız o'zingizga shunday. Hozir shu nominatsiyadan jinguvchilarni tabriklash uchun sahnaga Timiriyasov ismidagi Qozon Innovatsion universiteti nashriyati direktori Darchinova Gulnoz Yaskar qizni chaqiramiz. Siz hurmatli qonaqlar, мен обращаюсь огромная благодарность Всемирному конгрессу татар за то, что объединили всех людей. Каждый жил в своей деревне, в своем районе и проводили этот праздник у себя только, и никто про них не знал. И благодаря вот этому фестивалю теперь Всемирному конгрессу татар есть возможность всем показать свои умения, навыки. В общем, а у нас есть возможность поздравить всех. Благодарим вас за теплые слова поздравления. Бекзур Рахмат. Hozir endi bo'laklov tantanasına ko'shik. Әлеге номинациядагы 3-chi o'ringa kim loyiq bo'ldi ekan Azila? 3-chi o'rinda Valiyeva Nuriya Yavdat qizi, Samara o'lkasi Pakristev rayoni G'oliy ovul ishtirokchilarini qarshilamiz. Ko'ngildan qutlaymiz sizni Nuriya xonim ham sahnada qolishni so'raymiz. Haligi nominatsiyada shulay o'q 3-chi o'ringa Nug'manova Gulnoz Shomil qizi loyiq bo'ldi. Oznaqoy rayoni To'lqi Bo'lak ovuli. Nominatsiyadagi 2-chi o'rinni yo'g'on qatnashuvchimiz Fotihova Guzariya Valinjon qizi, Qozon shahri. O'sha qizdan qarshi kela olmadi. Qozon shahri markazimiz Qozondan bu jinguvchilar orasida birinchi qatnashuvchimiz edi. Onlarga ayrim olqishlar bilan yetilgan. Haligi nominatsiyada 1-chi o'rin Farxiddinovlar oilasi, Muslim rayoni, Muslim ovuli. Timiriyasov ismidagi Qozon Innovatsion universitetidan haligi motor oilaga maxsus bo'lak ta'sirlangan. Durustroq aytsak, oning bir yoshgina
Aile kısasından birlikte. Şimdi bugünden kutlayız sizni. Mine bu olmuşlar. Netle sizden hürmetke yıngırı. Hadi de paylaşışlarımız. Hadi sizden oyunlarımızga uzatamız. Aziza, şarabımızın tip teması yarminke idi. Biz indi mender kiyimler bilen şekerek toyup olduk bugün. Әйе, bu sizin Elnur 19-шы гасырда татар халкын шартына өйрәнгән табиб, галим, профессор, алманлы Карл Фукс истәлекләреннән үзе белән җавап бирәсе килә. Татары горды, чистолюбивый, гостеприимный, чистоплотный, по их состоянию довольно просвещены, почти не суеверны, рождены для торговли, хвастливый, между собой дружелюбный, искательный, вкрадчивого свойства, во всем умеренный и довольно трудолюбивый деп яза безнең галимебез. Синең сүзләреңне, Карл Фукс сүзләрен дөрес аңлаган булсам, безнең халык мендәр белән күлмәк кенә түгел, үзеңне дә сатып җибәрергә булдырыр хәлдә. Килешәм исем белән Азизә, чыннан да шулай шул Болгар чорын алсак та Казан дәүләте заманында да сәүдә эшендә ата-бабаларыбыз тан тоткан. Шулай ук тирә-якта осталыклары белән танылган һөнәрчеләрне дә онытырга кирәк түгел. Аларның эшләрен археологлар якын тирәдә генә түгел, ә чит җирләрдә дә бик күп таптылар һәм әле дә булса табалар. Кыскасы, сәүдә осталыгы да, алтын куллылык да безнең канда. Азизә, менә нәкъ шушы минутларда бәйгебезнең киләсе номинациясында җиңүчеләрне бәян итү вакыты килеп җитте һәм без янәдән үзебезнең экраныбызга күз салып, анда яңалыкка омтылучан, эзләнүчән һөнәр осталарының эшләрен карап узабыз. Бүгенге казнәсенә яңа технологиялар кулланып, казның эч башыннан рулетлар ясарга дип уйладык. Яңа технологияләр нигезендә эшкәртелгән каз продукциясе бәйгесендә җиңүчеләрне котлау өчен сәхнәбездә Мөслим муниципаль районы башлыгы урынбасары Азат Мөҗәһит улы Әхмәтҗанов чакырыла. Матур тәҗрибә белән ортаклашкан барлык милләттәшләребезгә бик зур рәхмәт әйткәләр. Шуннан да бик матур күрдек конкурска катнашкан үзебезнең килгән кунакларыбыз булды. Һәрберсенә дә уңышлар телибез. Киләчәктә дә инде шундый матур яңалыклар белән безгә килүебезне көтәбез. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт, без бүләкләр тантанасын дәвам итәбез. Әлеге номинациядә 3-нче урын Ханнанова Тәнзилә Бари кызы, Башкортстан Республикасы Ермәкәй районы, Ермәкәй авылы. Сезне сахнада калуыгызны сорыйбыз. Әлеге номинациядә шулай ук 3-нче урынга Җиһаншина Хөрия Сәфәр кызы да лаек булды. Ул Буа районыннан бик кызганычка каршы килә алмады. 2-нче урын Сибгатуллина Сәҗидә Гыйсмәт кызы, Мөслим районы Баланлы авылы. Көчле алкышлар белән каршы алыйлар. Мөслимлеләр дигәч ничек алкышлыйлар, бит.
oğlu, Güzel Mirza Muhammed kızı, Müslim rayonu, Beygülde oğlu. Kışta alkışlarımız yani nominatsiyada işleyişlerinde sizde. Alda da gelecekte de zor olmuşlar biz zalga zatıp kalırız. Büyük zor rahmet hemmenizge. Asafen biz türüne qabatdan siz yaratgan estradımızın en yoqti yıldızlarını çakıramiz. O da bulsa Zülfira hem Olmaz Mirzayanovlar. Hazımelerim, her vakitlarda birleşip, jırlı paz yolakkan, surette iste kalgan. Siz bilgen jırlarını, sizin bilen birleşip başkarıga rüksat ediniz. Ağır kişisine sağlanın, Aydan gitken izlerden, Yıllar öpedik ebesine, Biraz indüz yerine, Şişmelerden gürler şairma, Şaşırdı kabilelere, Senin bilen ağlı kişin, Bir kaydı vurayım hele. Şişmelerden gürler şairma, Şaşırdı kabilelere, Senin bilen ağlı kişin, Bir kaydı vurayım hele. Doğan oğlum uramın, kala uradım. Hemme biz uz oğulun şişme yollarından, dıkırıklarından yalamaya yürüp ötken tebrik oluruz aleyde. Duacı, rüzgarcı, vadine bir anı, vadi bu sana yaşıkeş, Gül bakşaday bu Babat uğradım, başucumda kış bayrağı, Mehmet'ine Sizlere işitesiniz gile. bu ana Başucumda Mehmet'ine Birbirimizge kol çabamızı oklaştığımız mahalası aferin. Bu jırnımızga algırlık tüşler yapaydıqni mandalinda o'ynab jırlab turaturganiga bir yarashib boshqarigani Tanıştık yollar bo'ylab men uzoq yurdim Tuğan avlım ko'rlerini tog'lardan indim Ey güzel tuğan yarım ey yemine tuğan yarım Dağ başında başka buldum peşime girdi Ey güzel tuğan yarım ey yemine tuğan yarım Derdetini şiddet ülgün bilsiyle taptım Bu jırda zamanında yapı alsa alışırlar. Aydarlar yumurta bilme. Bir yarıştı. Manda. Asmalardan ey yanlar yanlar, Beni duyman su elleydi, Gülsüz olan yarımlar. Ey dağın bayrasını, Bağlaydasın ey duran, Allah bilir ben yar bunlar, Yeşilliğimini sağlanan. Bir yarıştı. Ey dağlar, Ey Kur'an ağlarını hem kazımeli yaşlılığını sağlana. Haydemette Ligin arkadaşımız Halil Efa Bilgiç'in hocamlar İzgari Türk'ümü başkanı Halil Eman'ın Tuğan Yarmazı'nın önem devam ederiz neydi?
bakmasam günler ötene. Aydan ele tuğan yanıma, benim yanımdan yine sağına. Soğuk boyunda usa yükele, min bakmasam günler ötene. Biz günler kulcama. Kurşitilerden gelgen kulaklar alkışlayın. Hamilelerden primera şaşırma bir yılın terziyle. Matur doğan oğlum aman göz aldığında günlerinde tanış yıldızlar. Hadi balaşalım ben nuramına yanaşırlar jırlı yaşkamsın. Hadi gele baydan ele duman yanıma, benim yanımdan yine sağına. Soğuk boyunda üstte yüklere, min bakmasam günler ülkese. Baydan ele duman yanıma, benim yanımdan yine sağına. Soğuk boyunda üstte yüklere, min bakmasam günler ülkere. Akırısında kimler avluda kuyruğuysa kumşamayla kuyruğu güzelir. Erkeklerin avluda ilk motoru. Sızırın. Ve yaşar. Baydan baydan baydan. Yolunda şalay, bayana şekalın, batırıp gitmalı uyarına. Ey matur yaşlıyım, yüzüne baydanın, kızlarla garmında oynarına. Aydan tuğan yanıma, benim yanımdan yine sağına. Soğuk boyunda usta yüklere, min bakmasam günler ülkese. Hadi söyle, baydan. Benim yanımdan yine, su boyunda usta yüklere. Min bakmasam günler ülkere, su boyunda usta yüklere. Biz bakmasak doğanlar, günler ülkere. Bunlar resimlerine birer yesin. Katar konkursu jürisi. Zülfiye Şahidoğlu'na bir zeyra. Zülfiye Tamamaz Mirzayanov var. Aferin. Dostlar, Butun Rossiya qoz zirvasi festivalining so'nggi nominatsiyasi jing'ishlari e'lon etu vaqtida yetib keldi. Lekin haliga ishga kirishgan ishi yarminkalar turnasiga shu bizni davom ettirgan. Har birimizda bilan noyabr u so'g'im oyi dekabr ilgililikdan yarminkalar ishri bo'lib tarixda tirkalib qolgan. Bu kunda haligi ko'rkam yuvamiz yanada yanashimizga qaytadi. Yarminkasi bo'lar endi ona mitali sota da bilirga kerak. Bugungi konkurentlik zo'r bo'lgan zamonda har bir produksiyani xalqqa taqdim etu. U bit o'zi bir zo'r san'at. Qoz produksiyalarini yangi dizayn formatda xalqqa taqdim etu usullari nominatsiyasi jing'ishlari da shuning bir dalili. Shunday yoqdi yuz, yilmayuvi qarash ham yumor ham jirda ham har vaqtda sotuvchining yo'ldoshi bo'lgandir. O'z-o'zima rejissyor nominatsiyasidagi bizning naqshushi ilishida o'zdiruvi da shuning bilan bog'liq. E'tibor ekranda. Qo'sqaylarim, siz de o'sib yetdingiz. Elbet 5 oy ilgari siz birgina bepkeler idingiz. Mana shulay porlashib, kelasi joyga yana uya qirg'iga qoldiradi sizni. Biringiz bilmaysizmi? Qo'ysovga paralar ekan bizni. Qo'ysovga paralar ekan. Nega olsinsiz? Shaharga paralar bizni. Men Zala shaharina. O'zim ishib turdim. Deb motor shahar ekan deb ularlarida yangashim deb ko'p. Qizlar, qizlar, shirinlarga ko'p, bizga yetarli. Yilg'alarni bilmayman. Shuni siz sovuqdan ekan ehtimollarni. Nishlab bilmasin. Bor uzun zo'r kelgan yilg'adiri, ko'prida bardi. Yekaterina ko'pri deb ataladi.
final jarashını baştan veririz. Zafer Abdülhamid'in Zeyka Hasan'dan Bilmir Kamali. Koyanın ağırım dedi güzelim. Boşuma bastık bitindi. Koyan mine kıtı izindeki. Eğimde alkışlar uğruna bulur için ijadi bizim qatnaşucularımızın talantlarını gördük. Hem әлеге номинациядагы җиңүчеләрне бүләкләү өчен сәхнәгә Кама сәнгать һәм дизайн институты проректоры Лима Рафик кызы Букинаны чакырабыз, көчле алкышлар белән сәламлыйм. Масштабом организации этого мероприятия. Вообще, Муслимова всегда поражает. Сегодня большой праздник. Всех с праздником! Благодарю вас за теплые поздравления. Позвольте мне продолжить церемонию награждения. Demek әлеге номинациядагы җиңүчеләр. 3-нче урын Идрисова Эльмира Якфар кызы, Әлмәт районы, Әлмәт шәһәре. Эльмира ханым, кутлыйбыз сезне. Әлбәттә, бу алкышлар сезнең хөрмәткә яңгырый. Әлеге номинациядә 2-нче урын Хусаинова Рафиза Минулла кызы, Чүпрәле районы, Иске Кәкәнле авылы. Тик кызганычка бар, ул бүгенге чарабызга килә алмады. 2-нче урын Юнусова Гөлнара Нәгъим кызы, Татарстан Республикасы Чүпрәле районы, Зур Чынлы авылы. Sizne hem әлеге номинацияда 1-нче урын Гыйзамова Хәмдия Гафур кызы, Минзәлә районы. İstəliklə foto yazarğa təqdim edəmiz. Biz sizə şən күңелдән лайыклы бүләкләрегез белән котлыйбыз. Алга да зур уңышлар теләп калабыз. Залга үтүбезне сорыйбыз. Бик зур рәхмәт һәммәгезгә. Сәхнәбез түрендә Кабаттан Мөслим тугайлары татар халык фольклор ансамбле җитәкчесе, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәнис Абдуллин, каршылыгыз.
Sizin alkışlarınız bizim Donluqlı Müslim rayonu kollektivine. Qadrli do'stlar, boshqa yillardan ayirmalı bularaq bu yilni qoz mesli turida she'r ham jir jiberishlar, suratga tushirishlar, ya'ni rassomlarimiz bek ko'paydi. Шулай булуына сөйінерге, аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк, Айзилә. Аларга бит бүләкне бөтен дөнья татар конгрессыннан тыш күпләп каз асрау белән шөгыльләнүче казчыларыбыз, фәнни институтларыбыз, эшмәкәрләребез дә әзерләде. Алда безне махсус бер номинация көтә. Аның турында бер видео язма карабыз. Игътибар экранда. Turmuş güzeli. Kes patşalığı kavulda. Tövbe akdes yaltırı koyunda. Jir kaplandı yuka küsküge. Kipken songa yaprağı zile. Mutsuzluktan avval tın kalgan. Көңілі білән қышқа юл алған. Ноябрьнің тәуге бураны йөрәкләргә иләс жыр салған. Нидер көтә күңел күзләрдән, серле караш вага күзләрдән. Су буенда казлар тавышы, кызлы илдәр, татлы сагышлы. Улларына андырмасы вакыт, буена калай тиккәннәр, ана кызларына баса баса, кызлардан юарга киткәннәр, ана кызларына баса баса, кызлардан юарга киткәннәр. Әлеге җырны Зөлфия Җиһан башкарды, Тукай районыннан, уларның көй авторыдан. Әйдәгез әле аңа алкышларыбызны бүләк итик. Без инде аңа бүләген тапшырдык. Һәм әлеге җырның сүз авторы бүген биредә.
Ул әлбәттә Әхәт ва Дилбәр Актаныш районы югары яхшы авылы. Без аны сәхнәгә чакырабыз. Шулай итеп без махсус бүләкләр тапшыру тантанасын башлап җибәрәбез. Бик рәхмәт сезгә. Шулай сезгә бүләкне Хамадишин Ирек Шакирҗан улы да тапшыра. Ул Мөслим районында каз үстерүче фермер. Ул сезгә аерым махсус бүләк әзерләгән. Бу чемодан эчендә нәрсә икәнен ул һәм Аллаһ Тәгалә генә белә, шуңа күрә авыруы буенча әйбәт бүләк ясау. Дилбәр ханым, котлыйбыз сезне. Истәлеккә бер фото. Киләсе махсус бүләккә лаек булган катнашучыбыз Абзалова Ләйлә Азат кызы, Арча районы Ашабаш авылы. Sizne, әлеге бүләк сезгә тапшырыла. Шулай ук әлеге махсус номинацияларда тагын җиңүчеләребез бар. Ул да булса Гыймаева Эльмира Рәшит кызы, Саба районы Байлар Сабасы бистәсе. Ул бүген килә алмады. Һәм шулай ук Әхмәтханов Рөстәм Куддус улы, Минсәлә районы Таратлы Кишу авылы. Шәмсия Җиһангирова сүзләре Рөстәм Әхмәтханов киенә багышлаган җыр. Ул шулай ук бүгенге бәйрәмебездә килә алмады. Махсус номинациягә тагын бер катнашучыбыз үзенең иҗат җимешен җибәрде. Ул да булса Таҗетдинова Розалия Миңнәхмәт кызы, Оренбург өлкәсеннән ул безнең. Аңа шулай ук әйдәгез әле алкышларыбызны бүләк итик. Әлбәттә инде без аңа үзенең лаеклы бүләген җибәрәбез. Һәм шундый бер аерым номинация барлыкка килде дисәк тә була. Шушы махсус бүләкләр арасында иң өлкән катнашучыбыз. Ул да булса Юсупова Фәндилә, Актаныш районы Иске Сәфәр авылы. Аны көчле алкышлар белән каршылыйк әле дуслар. Шулай сезне сәхнә бәскәрендә күрергә һәм сезгә бүләкне Исламов Ринат Таһир улы да тапшыра. Ул Ислам нуры проекты җитәкчесе. Шулай ук тагын бер махсус бүләкне сезгә Зарипов Зөлфәт Әлфәт улы да тапшыра. Котлыйбыз сезне. Шулай ук әлеге махсус бүләкләр номинациясында Ак Калфак оешмасы рәссамнары җитәкчесе Иванова Латыпова Роза. Әйдәгез аларга да алкышлыйк әле. Иванова Латыпова Роза җитәкчесе Ак Калфак оешмасы рәссамнары залда микән? Киткән икән, без аңа бүләген әлбәттә тапшырырбыз. Әйдәгез тагын бер тапкыр алкышлыйк әле. Шушы матур катнашучыбыз. Кадерле дуслар, менә инде кичәбезнең иң дулкынландыргыч, көтеп алынган мизгилләргә дә килеп җитте. Аңа кадәр бәбкәләрне ничек тәрбияләргә, кызларны ничек үстерергә, сыганнан соң ни рәвешле чиста торырга икәнен бер гаилә мисалында сезгә җиткерәсе килә. Кечкенә вакытта 15-20 көнгә кадәр бибиләргә 1 литр сөткә 2 чи йомырка тугылап төнгә калдыралар икән. Тары ярмасын пешереп, борчак аны белән болгатып ашаталар. Үсә барган сайын берешер чиләк, кукуруз, арпа, бодай, фураж, суы, бераз тоз, балык мае салып болгаталар да бәбкәләргә 20 көн булуга әлеге ризыкны пешермичә алар алдына куялар икән. Көндез бүркән борчак тәмлегә пешереп әчеткә ашаталар. Инде сугым вакыты җиткәч, зур казанга су салып кайнатып чыгаралар. Казларны шунда тыгып пешереп алалар, аннан йоннарын йолкыйлар икән, чистартканнан соң канатларын кисеп, арка каннарын алганнан соң тагын бер кат чиста кайнап торган тузлы суга салып тыгып алалар. 3 чиләк суга 1 килограмм туз салына. Казлар чиста булып, матурланып, шикәр кебек калалар икән. Каз елкы вакытларын төрле вакытларга ай башында да, ахырында да куеп караганнар, ләкин бала яна һаман да чыккан. Казларга сулы ашта башлагач кына бала йоныннан котылганнар икән. Быел гына да алар 900 чыгый үстергәннәр, 300 каз, 10 күркә, нәселле 5 саулы сыерлары да бар. Бүген алар үзләре дә бирде, ул безнең гран-при иясенә лаек гаилә. Быелгы гран-при ияләрен бүләкләү өчен сәхнәгә Ирек Илдус улы Шәриповны һәм Кадрия Рәис кызы Идрисованы чакырабыз.
Biz sizni sahnada kutib qolamiz. Saylar ismishda o'qishlardan bizni naqdlarni qonaqlarimizni boshlaymiz. Demek Grand Prix yesin. Endi mana haligida boyag'i Grand Prixdan bu g'oyalarga beriluvі, u bizning ishimizning boshi bilan uzoq birga bog'liq. Shundan da bosqinasi, bosqinchiti u bizning folklor bayramigina tugul, u bizning kun ko'rishimiz, bizning ustaldagi rizqimiz, yashovishimiz, bizning salomatligimiz bo'lsin edi degan tilakda qolamiz. Bu oilaning delegasyonaldi onlarning suyup satkanların onlarga barıp orasanız ondagi tuşonkular, ondagi işletmeler ne istediğine yok. Bu ailede 3 buğun terbiyelene. Ebi babay, eti eni balalar. Hem 3 buğun birgelikte işlengen işinin neticesi onların bugün sahneye çıkıyor. Demek Grand Prix yesin. Boldoş rayonundan Qorila o'g'lida G'umir Gushi ham oilalarida 3 bugun vakillari yashovchi Rahila ham Farid Zaynullar oilasi sahnamiz turga chaqiramiz. Aziz do'stlar, olqishlaringizni jo'llamagiz. Bu yilgi Qozilasi festivalining Grand Prix egalari bizning sahnada. Burada olqishlar albatta kuchliroq yoqlarga tegish. Men onamizning Grand Prix egalari Rahila ham Farid Zaynullar. Butun dunyo dolar mikrasidan shunday maxsus bo'laklar topshirilar. Umuman butun ishtirokchilar ismidan ularga zo'r bo'laklar topshirilar. Rahmat sizga. Izdalikka bir foto kameralarga qarab yilmayib qo'ysangizlar bular. Biz sizni shin ko'ngildan yarga zo'r loyiha bilan qutlaymiz. Bek zo'r rahmat sizga. Sizni sog'ga uzatib qolamiz. Bizning quloqlarimizga da bek zo'r rahmat. Aziz do'stlar, elimizdan bir topqir olqishlaylik bu yilgi festivalimizning Grand Prix egalarini. Qadrli do'stlar, biz bugun kecha borishida yangiliklar turida ko'p siyladik. Endi mana sahna o'rtalarida sirga boshladilar. Qo'yda qo'shin o'tganlar ekan, u bilan siz minderlar turida aytdingiz, qo'ydan sotib olib bular ekanini deb. Demak, tasvirlab o'tdik, ular poytaxt biz yaqin tirada eng zo'r choralarini aytib o'zik. 7 dekabrda Almat shahrida, 14 dekabrda Yorshovli qalasida, markazimiz Qozonda 21 dekabrda Qoz yarminkalarida kutib olamiz. Aya qadrli do'stlar, yarminkalarda qatnashuvchilarning da hamda uning geografiyasida kengaya boradi. O'zbekiston yili 8 regionidan ishlar qabul etsak, bu yilda 17 o'lka ustalari sharoitida o'z kuchlarini sinadilar. Regionlarning da betali Mindilari, Novosibirsk, Omsk, Tyumen, Kurgan, Perm, Samara, Penza, Rostov, Sverdlov, Kemerovo, Xanты-Mansi, Udmurtiya, Orenburg, Boshqirdiston, Tatariston, Ulyan ham Kirov jirliklari. Tataristonimizning o'zidan yana 33 rayon ham shaharlardan ishlar qabul etildi. Umuman nuri bu yil hukmdorlar ishlari shuningdek boshqa yillarga qaraganda ko'pga og'irroq bo'ldi. Lekin biz ularni qiziqmaymiz. Kirisincha siyna bizga shunday ishlar ortgandan ortadi. Hamma o'zida shu motor yoqdi notada bizning Grand Prix esida e'lon etdik. Lekin tomoshachilar o'rinlarida biz hali sahnada biz bir qo'y ketirgashimiz, biz bir motor e'lon etirga tegish bo'ladi. Dikdiriz aytasan, qadrli do'stlar, shu mana 4-chi butun Rossiya Qozilasi festivalining endi tantanali ilishi ozag'ina yaqinlashdi, lekin kecha biz tamomlanmadi. Chunki sahnamiz turida qobat siz yaratgan, biz yaratgan, butun totar millati yaratgan shirishlarimiz deb aytasim kelar. Aytamiz orqaga olqishlar bilan qarshi oling do'stlar. Zulfira ham Olmaz Mirzayanovlar. Izorlarimiz bizning zo'r rahmat sizga. Motor bayramning olib boruvchilarini olqishlarni bilan etikali. Azila Ilnur bu savollarga bek zo'r rahmat. Aferin deyasizlar sizga. Bu
zanında yüreğine sıyırsan bizi kutlamış yazında İmanın güzel saklı bizi şartların reddettik İsyanın isimliğine bizi kutlamış yazında İmanın güzel saklı bizi şartların reddettik İsyanın isimliğine Yaktan kuluna taşlamam Benimleşim gibi bunun yalan Ömür yazdı yana başlama Bilsin kuturmuş yazını İlmakur'un güzel saklı Mutlu'nun şartlarını rahete İhtiyarın ismini Bilsin kuturmuş yazını İmanın güzel saklı Bizinin şartların rahmeti İhtiyarın üstünlüğüne Kolunlarla canın şişeklerdi Sayılarla eyle sayılasın Başkalarının üstlendik sonundan Ülkelerin olmasın Bilsin kuturmuş yazını İlmakur'un güzel saklı Bilsin şartların rahmeti İhtiyarın ismini Bilsin kuturmuş yazını İmanın güzel saklı Bizine şartların rahmeti İhtiyarın ismini Bizine şartların rahmeti İhtiyarın ismini Evet, şimdi kişi alkışlarınızı yılmayla için Mahkırıcı Public Television Suriyeli sizlerine Ardınızı koyduk böyle devam ettik mi? Ezme kökme birinci şırşırlasak siz aşılamazsınızdır diye öyleyim. Birine mi ikili mi? Değişmedi. Dine bileli. Dine benim şimdi zor hıyalım. Elbette indi. Biz en birinci yıllarda konsertlar bilen yürüye başladık. Dine benim en zor teregim buldu. Hem elbette yoktaş olarak da, sahnede şunday talantlı şahıs olarak da. Bugünkü günde dine neydi? Biz gururluluğumuz deyip biz Müslümanlar bilgerek de şartlanıp kalıyoruz. Ayrıca tele ekranlarda instrument bilen yönetilir bugünkü günde TNV Tataristan telekanalında o Şırlı Hale Tapşırı'nın baş müharriri hem alıp barışısı. Bizden de kengeçlerinde dine her vakitte de almaz, halk şancırlarını bir vakitte de sahnelerden kaldırmağız. Bana bu şiirini söyleyip paralel. Almaz, emine bu şiirini şırlasağız neçe gerek bulur iken, evlayrak etip kiyinseğiz iken, neçe gerek iken deyip, şu hatik zor kengeçlerin bir ettirgen şın şahıslarının birisi ol. Milletimizin yüzü baş ol, kişi yanında muhtaç besek, mesela gerektirin özüne de. No, Allah'ın bilelerinin kavatlapına itesin bile. Bu milli gırıf adetlerimiz, yulalarımız, Onlar barısı da en birinci şiratta elbette bizning tilimiz, bizning milletimiz saqlansın üçün biz onlarni ko'z qorasiday saqlarga tegish bo'lsa. Ikkinchidan siz ko'plarimiz bugun qoz nimasi degashdan, qoz nimasi bo'lib, qoz yilqiganlarini ko'rib, bu yo'llarni o'tagan vaqtda adili, anili shoxlaringizga, bola shoxlaringizga, naq o'zingizning o'ynab o'sgan babka o'lamda ishg'ollaringizga aylanib qaytgansizdir. Birakda qizlar Anilaringizning qoz yilqirga yuratgan vaqtlaringizni esga tushirgansizdir. Bizning kompozitsiyamizda naq mana shuning turida bo'lar. Suvoyindan angay qo'yib kelib, keyin amin Ramziya Abdulhakovaning ani kelishini bilan jitkirasim keladi.
әне келді. Шәһәр шетлігіне кіріп толды ауыл хавасы. Жылы жайлар, мәтрүшкәләр исе, мені аңлар ауыл баласы. Әне келді. Әйтерсең дә бүген қонақ менде бүтін ауылым. Біреу туған, біреу малын сойған, кімдір урнаштырған ул қызын. Сөйлей әне ауыл хәбәрләрен, жанға рәхәт, тыныш әңгәмә. Урамда қыш, урамда жел елый, түн сарылған қарлы тәрізге. Әне миңа ақ иық баш бәйле, қолларына күзләр иярме. Бір әне дә ғазиз баласының үшіп беруләрен тіләме. Бізде жылы, бізде жайлар қонақ, құяш болып әне йылмая. Түнләр, җилләр куркыталамыни, янәшәңдә әне булганда. Үткәнемнең бір бәхетле кеше, өстәлемдә авыл күмәче, икмәк исе, мәтрүшкәләр исе. Кайтарасы иде әниемне, кайтарасы иде шул кешне. Ayrılsanmışlar.
Keng rahat bilişi başlana. Özdemişe, avuşa. Bularning o'ynaganini qo'shilib keyligini ko'klatni birgalashib jillayali. Bundalarimiz ekan. Mınılık işte kalyanı garmını dibine uyunadır indi. Sen olma aşkım yeminler yuvarlar indi. Garmını tanıdı uyuna uğrelere. Ondasını yuğul yende, güllerine güllerine. Ondasını yuğul yende, güllerine güllerine. Güllerine güllerine. Kalbununu kaldırmayına, güllerine güllerine. Kalbununu kaldırmayına, güllerine güllerine. Ondasını yuğul yende, güllerine güllerine. Zülfire Şahinur'un Amir Zayanova. Büyük rahmet. Zurlağınız için, büyük rahmet Allah'ınız için. Ayrım ayrım yıllar şaflarda da bir yaşırla bulunur edildi. Bir kimin yok benim sine gibi. Bir kimin yok. Benim şekilleri başarmamız sizin. Hem de bizlere bağışlısınız ki bizim halkımız şırlı halı, mutluluk halı, şu an küreler ne şaşıracağına çalışır bile. Duvarızda böyle soymamanı Ürter yunar şiirleri Ağır yudasında üzülen dostum Yine düzdür şiirlerde Ayrım ayrım yılan şaplarına Beni yaşırlar ömürleri derine Beni geliyorum yine silege Beni geliyorum yine şikayet Sizin alkışlarınızla her yaşanan uyuşturucular zor resimken uyuşturucular diye bütün dünya Tatar Kongresi'ne alkışlarını bekliyorlar. Gel uzak kişiler var. Ardımızdan aramalarlar. Ardımızdan aramalarlar. Değişirmezsin bizde bağlarlar. Ayrım ayrım yılan şaplarlar. Beni yaşırlar ömürleri derine. Beni geliyorum yine silege. Beni geliyorum yine şikayet. Beylenin rejisörü Almaz Nur Halil alkışlarına böyle gideriz. Haydi buluşuruz denizle Barışılan matur şerbusa Bizim uşiye bir kuşlar birine Şervarımız gülür
yok benim zilenge Dergele yok benim şikele Dergele yok benim zilenge Dergele yok benim şikele Derkeler yok, derkeler yok, sinen şekerler, derkeler yok, derkeler yok, derkeler yok, sinen şekerler. Almaz Mirzayanov. Zülfira Mirzayanova, Tatarstan'ın ap kazangan artistleri Dina Zakirova, Bulat Şaripov, Dişlerimiz Yurtazı kızı Aygül Kamayeva, Nurti kızı Yulia Aleksandrova, Hamile Oğlu'nun giren rahmetlerimiz şu konakçıl şiirlikte anın jitekçilerine, barlık uyuşturucularına, katnaşıcılarına, Müslim Municipal rayonuna alkışlar. Başkanımız karşımızda. Zor rahmet sizge. Allah günlerimizde de beylemler bulup dursun, köp bulsun. Hem de elbette isenlikte, sağlıkta görüşler nasip olsun. Müslümümüzde bizden yumuşaksın konsert özü alabilirse 4. fevral günü olur. Elbette Tatarstan'ımız şehirlerinde, rayonlarında da şöyle fevral, mart aylarında görüşürge Allah da nasip etsin. Beylemlerimiz bulup dursun bizden de sağlıkta, isenlikte, iyilikte görüşler nasip olsun. Sağ olun. Özünüzde sağlarınız, gelesi görüşkenler herkese. Sağ olun.